gawai ke pengakuan keren hang ni, bar nganda puli hendak nak mobile bala orang ni, kadai halor jong reservation policy. Bahagian kan retorik ke bala dep ke sarkar ke lakhot ya kata ke all party meeting, lakhot rang ini ke BPP ru begini sim pentah kata ke meeting, teh hendrai nilai ya kentat. Te kini ki beliau ki bekerja ni ke parti ki pun yang ki ong ba balai fiale akum tu balai fi kemele se ketu meeting bala khot ukon rat ke sarkar banyakaran ni ka ya ke reservation policy haba dai ma PM bala ya pertaban perkala ya ka balai dapat meeting ber fimelek tengah kuat ben pensai tang ita kan kanang bang ginu ya sengutu bakala pi ngakwa ben pensai gum ni ngi kem ke parti suwa bagian sim ya ka tu ke decision ngila e discuss para mangi Tengila kentat ya ketua kejengkot ke sarkar ban lek ka all party meeting halor kini ki daw harum. Kapening kong galong gani. Bakato ke reservation policy hadin baladawa mangi ban penkela ya ka katkum ke jengbun beriu, katkum ke population ratio, teka sarkar kala agree. Kala manjur, bata kala manjur kumta ka ongin bu da ka expert committee. Tengiri ong kabiang Bu kata ke expert committee, la thungi kata ke expert committee berkala simpor hadu arsnem. Kala simpor hadu arsnem bahkan pendak ya kata kakam, bad hadir kata kala submit ya ke report ke jongka, bad ndalam submit ya ke report ke jongka, ka simpor ya ke sarkar hadu kumba prabanai. Ban warna aga yeng derbartawanya kata argi warna ada hadin bangila pressure pelat mangi. Te kaneka report ba ay ka expert committee kan matang jupi pimpat yo iya ka nga tengalai ngala pule kadon kumba arpau na lai po volume desar bar kadon hadu 1,000 pitch 1,000 tam dan pule tang iwei panyi barit hang ne kana ma pinya sai lang namar ma pimiyo kopi kan dengan pen puli yang mangahne ma pinya tip tang hendiat emdai bejerong dan kamban puli 1,000 pitch puli tang lailan tapi yo ikin lain tidak suatu ke polisi para kawai ya ka report para kawai sengapan puliang ni kani kadon hakapits ka ba 1,000 sispa kan yo sengap kani kadai ka recommendation juga expert committee kani kadai ka ba ka committee ka ong di ban le kom ni ngan pulis sur ka pareng ngan sa translate ka kasi ka ong kom ni recommendation the majority of stakeholders favor retaining the 1972 reservation policy as it stands. As it stands. Ngan kalah hasino yung kata. Kabamot makibabon na kita ki stakeholders, kamut ki riushimet bat ki seng, ki belawan ya selok na kabentakan ni kakam, ki kwa ban pene ya kan ka reservation policy kumbakalong. As it stands. Takamot kito ki HYC, ki KSU, BPP, baru kay ki belalek ban ya selok hantay ya po baga sarkar hantay po convention center, kamot kini baru kay hanaki kwa ban pene ya ka kumbakalong as it stands. Kata ka ka sentence ka panungkong. Kabaar. The committee recommends retaining the 1972 reservation policy as it stands. Ka committee, kamut ka expert committee, ka menjur, lani ka ajingmut, badi ban penne ya kan ka reservation policy kumbakalong. Ka poin ka balay, ka sentence ka balay ngan pulihan ni. A majority of the stakeholders the majority of the stakeholders support this view and any change would be vulnerable to judicial review. Kabamut man kibabon kini kibalawan ya selok, kikwa man pene ya kakum bakalong, namar kiting yo kamwan muslia kayeng kasyari dan kayeng bisar. Barka sentence kababut adin jo kata ko ong ba ka expert committee kamsiam kinu kidaw badai ban revise dan ban review ya kani ka policy. Kini kita ki recommendation ki bami na kani ka expert committee. Pimdan kamban pulia 1,000 page. Tang kini gila biang. Kiong hana nimyo ki compelling reasons. Nimyo ki daw balay ban penkelano ya ka. Bagara jabang i penkelaro ngiting. Yo kawan muslia ka judiciary. Tingi hadin pengelai puli kani kum ka parti ngimpriang. Ngimpriang ya kani talalairu ayam.
ngim priang ya kani. Banisai, balai penyemlek sa ka all party meeting. Ka all party meeting kadai tangka kam drama sudah. Laradai baniatai ya ka report jang ka expert committee. Hai ka jaka ka babiang tam. Kadai ha kayin dormar, dai namnai. Kabangi lajir kenang ni kinegi. MLA ke jongi baniatai, balai pimtre baniatai, balai pikir. Tenrai menta anda lakiar na kayin dormar le menle thau drama. Khot yang sa ka all party meeting tamanya pelut paisa. Ngim don kam. Nama kata kadaw ngim tre banlay sekatu. Balatip lupa babaro kini ki parti ki balay sekatu ka meeting ru. Kila day lupa Hansen Club ku di MDA. Kila don lupa barka ka sarkar MDA. Bat naga basa ngan karen ni warka kongres parti ru ko ada pediang ya kita recommendation. Ngitingi kalam pediang. Naga kata kadaw bansi oleh drama baga jay penriu ngim kwa. Nama kata kadaw ko ki parari habang ngimlay sa ka all party meeting. Ngidon lang ka dyan konong rim. Barka kubur ka basay ka pangistang na narangsikan ka long ba. Lara pikwa ban penkelay ka resolution policy. Dahil ba na abay hangi, dahil bay. Abay ka mandi hangi, andang ila yo ya ka borsen syar. Nyen penkelay ka kumbaga dahil ban long kumbala to ka.